Oi lai mi the nge ron shwaya sura engei suya kati pal thresul pal wang ni e ka thil chem tu eman kan company leidon kati kha ama hen yesin he mi the hian mo kan company le yang mo ishi chiang lo ni kring ma se ka shi chiang lo tu ka sin college kan kal tlanga chumi nuwa kan company a hian na deal po in local to sin nang mo inge he tai ti a sura nang heta oh he company ka pa ta ni hi dik tak jo interview turin kalo kala interview heta hian waiter kan interview don hlei nem waiter ni lawin I thom no kha en la waiter I an nem kha nilo dik tak chuan eng dik tak mo inge ngai to a heta na tho hi phu mi I thom no kha en te midang tai ho ang zok ka ti kha pa college po slipper ne na local chin khan khatiang phe kho kha I bun thei lo shim shim na ta chu kan theina tang lomian ena tunge thom thom bel tang en ngai tak tak mo ani chuan ku do in theina nei ta se na kan lang mo kan company kan khar dui ring mi heta interview ek ma om lo kal boro mi interview tirla ishi thiam lo mi na thoka kan du lo kha tinge kan interview ti rang che a lu tuk me kal ro umli ko le cha chuan tu na ko office a zakta ka siam che kha ala tok lo mi hitai lo kal le a sura ya mi le ama hi luan to company nei tu ani kan company le tura lo kala ni kan company an thok zong zong hi a company pakhat lega thok ai nan tlem de izokasin enga ti pal in chunga in bela khonga in kati pal thilian tak kati swalani khonga in min ngai dam ro hey lungai su imbeng dai ro eta hian phubala tura local kan lo hey hi company ni tipo ka ria I company hi e wanga le tur nge kan ti ngai to mai thei chuan tuna tang chuan tu ma an sleeper an thom hno le an sum din hun tang te ngai to song che an thei na le an thorim na en jok tong che o katia ma che tuna chang chuan tu ma kati to ngai lawang khonga in kan company an lilam lo na min pui sham ro tapsu in company hian leba in nga le tuk ti ka rialom chuan chan him turim min du'a in company ka leyang ma se ale da thil engma min ti sakanga yang engei du a inung changkha I thla ka nga yang chuan rim takin I thok bokang ipa hian rim taka thokin he company hi adin ti ka ria hei hi adu thu samani a midang du thu sam ke chelai ka mu theilo ni tuna chuan ka chapona ake chevek to e hunrei taka changa kalo mu sit em emin voina min puisia hei thil ti hi kadam chungin ka sharing to ang sanju kumli chung college a khan min musit em ema ka thom hno ka sleeper le ka ei tur thleng khan I deu so thina ni cm college ka kor hak thin zong zong te kha kanu min thui sak ve kani kha kumli college kalchung zong zong khan kanu le paten eng ma an ma nei tan le ngai lo ka zirna sen so tan chun jam chomin nan thok thina sin college khan min husit the em a ma se heta interview tura kalau kalpo khan min lam husit reng thawani kudo hian theina nei ma se na ka pe chuang long ti tro khatatang khan thiling mo tia khovel hi thon ka tumani company akum thum ka thoka chutrang chuan experience kania ti chuan bul katanani social media kaltangin akum khatna cheng makta doi som thum kala lulasin chuan voina akum sarina nuwa kum khata cheng makta doi sing khat ai tam fe kala lutani papa
i company thok tur poi du lo khan tuna chuan i company a leidon asin i hriam sura eng tiklai pon ka thom no ka slipper le ka din mun chau i an thin ni kha ma se he ka slipper nge hian ka chungte be si na zong zong a keng ti mu thiam si lo ka thil lo ti wang khan ka zak lutuk ka ti swal kha ngai dam tlak po ani lo ti ka sia ma se the sham chuan min ngai dam don nia ka ngai dam dei to selom sura min mu sit nana i thilo ti thin te le i thilo soi thin zong zong te kha khang te khan min ti phur jok thin ka be don don a piangin i thil soi te kha ka re chuak thin chuan kha khan tumru na min pethina sin tuna kal hotina chan po hi nang ma wang ani boya engam hil che ka du ani o kapu isoi do chu in thlung lo khan soi ro heta hi in tan cholom galo kala boya he company hi company chawni lo he company hi kanun pumma ka thorim na ra ani rim taka thokin ka dina ma se hun her zel hian athak dang lamang ti ngai tu ngai na ka hrelo ani heng social media le khol thil sang sang a hian kan nu fual lutuka tlak niam lam ka pana wangin ka company leiba po alo pung zela tuna chuan ka company din mun chu he company hi ka hral ani lo chuan sarkarin ali lam mai don ani chuan kanun pumma ka lo be ka thei top chhuana kha ani lam mai tur hi ka mu thei lo ani lungai su I company hi ka layang ma se thil pakhat du ka nei ni chu enge he company hi a ming chawin ka ta niang document vela nen ma se nang mani en kolang thorim le zulna le apma impact jok na nen chuan engte khol thil vel promoter en kol tur nge ti chu ka kuda daro a hlok nei ro itelang boya voin hian ka company I chan him mai ni lo ka za omna lilam na lakata I chan himani I zang ena hi kadam chu hian ka thei hi ngai to lawang kapu he hi zang ena ni lo sura hi ka classmate lom chu talte chu atan ka ti thei lom dikem sura avoi khatna tan voin hian tu emo chu tu ma hne lovin achak zo kani